Ramogi TV, Homa Bay. Jatend piny Kenya William Ruto dok network ma ochano mondo mi jo Kenya bed godo mar rango lek ma Kenya nego tok higa 2030. Ruto wacho ni lek no en mar menyo dongruok mar Kenya mondo mi opiem gi pinje ma osedongore. Jatend piny olose kinde alam makende mano obage kanisa mar ACK bade ma St. Stephens Chepkoilel e kaunti ma Uasin Gishu. Kamose kweth makero sirikal tesri ma wacho ni kwedo chenro mag sirikal to gin to gionge kod agenda. Olosi kindala makende mane obage kanisa mar ACK bade ma St. Stephen Chepkoilel County ma Uasin Gishu. Jatend piny William Ruto odok ne okang' mokao mar keto Kenya e ng'we hao bede kidienje mag pinje monyalo kendo osegoyo kenge malach e dongruok. Kuna watu wanafikiria ya kwamba kuna nchi zimeandikiwa kuwa nchi maskini. Kuna viongozi ambao wako na matatizo sana na mimi kwa sababu nimesema tujenge manyumba tuondoe watu kwa slums. Kwa sababu katika maono yao ama mawazo yao wanafikiria ya kwamba kuna Wakenya wameandikiwa wao watu maskini. I want to say, for the avoidance of doubt, this country, the constitution does not envisage a democratic and a poor nation. The constitution envisages a democratic, wealthy and prosperous nation. Jatend piny okone kweth Rigathi Gachagua kod Lange ni mbaka mar tero Kenya nyime biro nywando jo Kenya dute gwelo pachgi tarik 12 dweni kama okenge magolo dhier pachoka dhi chakore ayanga mar neno ni orangi lek mar dongruok mar Kenya nyaka e kinde ma nyime tok higa mar 2030. It is not going to be a conversation about leaders. It is not going to be a conversation about political parties. It is not a conversation about 2027. It is a conversation about the future of our country and how together we must drive that vision into the future. And we are going to put it in law. Tutaweka ndani ya sheria kwamba Kenya itakuwa ni nchi ambayo itapangiwa maendeleo kisheria. Hatuwezi kuendelea na guesswork. And before you can even debate President William Samoei Ruto, please get out of your tribal narratives, get out of your simple minds, start thinking about even a manifesto, even a simple manifesto of 5 years before you can have the honor of engaging His Excellency the President. Bende okwedo siasa mag rem bedo kod agenda malong'o minyalo usne jo Kenya koko ni kweth makwedo sirikal ni mudho e kendo piny obago gi motelo ni yiero maduong'. Mimi niliamua ya kwamba hii Kenya tutawacha kuwa nchi underdeveloped. Tutawacha kuwa nchi maskini. Ndio mimi nataka niwaambie viongozi wenzangu, msichelewe na matusi na ukabila na chuki. Hiyo mnachelewa. Kujeni tupange vile Kenya itakuwa nchi tajiri. That is the nation we must be proud of. Watu wanaweza fikiria wewe ukitembea kule nje ya Kenya ukisaidia watu kule outside Uasin Gishu wanafikiria kuna kazi inafanyika hapa nyumbani. Wacha niwaambie kuna kazi kubwa inaendelea Uasin Gishu. Ruto koni Kenya kabed kar chiemo motiap kendo ibiro chak pogo mbolea ne jopur mondo tim ikruok makare ne koth mabiro. Mimi najua hapa mbele tumeambiwa ya kwamba tutakuwa na mvua mwezi wa 9, 10, 11. Mimi nawauliza wakulima wale wako na uwezo, please, mnaweza kurudi shambani, tutawasaidia na mbegu na tutahakikisha kwamba tutapunguza kwa kiasi hata gharama ya mbolea. Ndio tuhakikisha kwamba wale mko na uwezo mrudi shambani, mtusaidie kuzalisha chakula, na vile vile mwaka ujao mimi nitapanga tuone tunaweza kupunguza pia gharama ya mbolea mwaka ujao na gharama ya mbegu, ndio tuweze kurudi shambani tuweze kuzalisha chakula. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend bura mar DCP Rigathi Gachagua onyiero twak ma jatend piny Kenya William Ruto chano mar keto ne jo Kenya